Ukartong ka United Democratic Party banyakon ya election banjit ya kinong mikman sa kayeng dor bar thawain kanjala na po kamawon kaneng constituency ulapan pau babaro sikata ka UDP ka suyasno bat kiwe ki party bandan hak sarkar Henry hakani ka kanti bamantau kwa ba ka UDP kanya lam ya sarkar bat kiwe kinwan bansno bat ka UDP ya kaniu Dr. OS Jerwa ubade ukartong ka UDP na mawon kaneng ulapan pau habaya keren bat kilar thai kubor hadien bola dapat thap kertengil di how returning officer HDC office Kabang yemi sekhmat banyala ikini election nak hadlai mau dan konstituensi yemi tak kacing angnut banwara lem kata kacing kelah pok konstituensi magin ra kata ka jeng mentoy kabanya bentalang bolok kinong song snong ki bahak pok konstituensi dese ya kacing sekri kabau sitting amli ulalek kata ka song bet haka jinglong brio jongi ngidon la kacong-kacong kom perhat ngidon la kacong-kacong kom rekam dese ki tiba hi bisa lada kihun yang kata kacing sakri yang kacing terekam jom ni setting amle kibrio kin ajang yu kacing kesan bar lada kipat bah kim ihun so ingat skam bangi ngidon la kijong kinongrem ngidon la kijong kimat ni pedi semat kipat bah bar ngangat skam bah kipat bah kin bisa laki ibet yang kata kacing long jom ni balada setting amle kin ajang yu lada kim ibet so ingat skam bah kipat bah kin ai kacing kesan ni mentakasin banginyok mempoi sakatong ning bang kacing kesan lang kacing kipat bah bubun malang bar ngangat skam ruba Kakim jongi matangsin kalau ngabaklan ba kajing be kelea di parti UDP kamtam ya kai ke bangi ngidan kajing semua bancakri pat ba pada kai bangi asakri hang tai baro kini kisnam ki balalino ingat sekam banginyo kajing kesan ke barat ba ni kepat ba jong ka konstruksi mentakasnam ba nginyo kajing jok pegron brom haka arterik jong handa o match ardar arpulai ba kamlong hi kajing kenan ya konstruksi nam ta ka bha kamiat pat kemlang salang ba terbonra adong kajing kela hang tai ba konstruksi jungit ya bagi pai sigi mat kibun ba kimat bengnyakran ba konstruksi ni ong ba ngila banwanra ngen ong ba ki overall development la ni all round development konstruksi ladengi pai hak surok sengkian ngidunahi ladengi pai hak pule petir ngiduna ki skol ladengi pai hak karyak karyang ro kijing mentoy ko kinong rap kiro ro kedunahi ke rumot kimat hi kinong ba borok ki baduna ba konstruksi nginyale man kembiang namar ni hak konstruksi jungit ki kolej su ki badodoi ko biang pha dengan high city school ke pada biang pha ki bobon ki jumna ki serok sengken gunang ya kimat hingi bo baik bikin long baik namta sikulum namta ka jimen toy ke development namta konstruksi bat ke banwan ro kanjing songsuk songsan bat ka benta bang nyoyo bani emlang salang bat pentiu ka yo kot jongki nongsong snong jong ka konstruksi berapoi em kanjing don lang apa sarkar pinong NPP UDP ke dan lang sarkar ndai tangkap UDP ba NPP ba don ki kisem ba don lang apa UDP nomor ba Hak coalition government hi kemut ki parti ki dan lang kama kajing feri kolong baka NPP ka deka single largest party akan ka government ka deka parti ka bayalam ka government ka UDP ka deka tangka alliance ka deka support ka government ki don tang phangut ki amle but ki major decision hi ka deka NPP ka basim kamdai ki UDP ka basim bat ba wat la da hukum ka parti UDP ki bobon ki mat ki ba ka sarkar ka jusim ki persya andai ka parti NPP kam simla don kono nur kajing ya merging mutlah dan ban pedang ya kai ke parti UDP ka keren ni ngimi skmat kum ke parti UDP ka nongelam jongi gide naka ni gide ka regional party ki gide ka national party ke bon ke jing fair ko slom tang bangedon lang apa alliance imla banong ba UDP NDP ka de jo gide ngia fair ni gide parti sang rulum ki gide national party wa menta bikipat ba ken ai no ka jing kesan ngi ka bakam khlan bangin kamyo bon ki MLA bangin numlong sok kum katam ketam dan yang bapi om bapi begini yesno bangi kwa baki wei kan wan yesno nomor ngim dei bagan yesno bangi baki wei bangin la banwara sa kata kim jing agnot ba konstruksi kadon ka parti kadon nomor ba da piong ba ka parti UDP ka en tetep ba kinongrem ki ideology ba ka parti kadon kim sneu kila ban indoi ki brio ki badan parti la se kala belum dei nomor ba kamla bandan menyelam yang ke government kemudian kita kinongrem kita ke ideologi kita principal jong parti bat ki semua jing anggota jong parti ngim semlala banten rekam namar ngidang long baik ke parti ke suyasno de manta kasin ngi kentu ngi kerpat ba baginya alam ke cengkesan manta kasin ban ai khambon ke mali ya ka UDP manta kasin banginyok menyelam yang ke government ngin saya kin sala pat bandisar ke ke parti jong ngi hakane ka apulai apupra TMC si Junki sentil di kalaya ban penai
jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela